kitu tutafanya le 19 Desemba. Mambo ya makanisa ile ya Goma, Bukavu, Uvira, makanisa hivi. Tuko na besoin ya bajene garçon mubaache libre. Mubahubiri bien, wafunga mwe macho. Mutafute Biblia. Mutafute Biblia ya couverture ya rouge. Biblia ni vita mwanzo mpaka mwisho. Il faut mupigane tout. Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon dont vous vraiment tu es un patriote. Merci à toi Francisco Bolingo. Dans sang et image et mon anatin. Jambo peuple congolais, peuple congolais. Ni mie ndugu yenu tena hapa Kongo hata milele. Jambo mandugu yangu ya Est, Nord, Sud, Centre, West ya Kongo. Mimi nakia leo kuwafanyizia video hii. Naona mashiku mingi napita napata message mingi hapa banyandikia bandugu yangu, mimi nawasalimia. Mwanandikia mingi mimi nilienda nikatosha makesho yenu yote, manake asante sana. Nimefurahi sana, naona kama mimi naona kweli kwa bantu wale wananipenda na watu wanapenda kunishikiliza. Asante na bote benye waliniandikia, asante na maswali yenu. Mimi leo nitabajibia. Banduku yangu, tuikale kialimoya. Tuikale kialimoya, muda unafika. Na tupendane, ndo message yangu, tupendane. Banduku yangu ya Nord Kivu, Sud Kivu. Banduku yangu ya Katanga. Banduku yangu ya Kongo mujima. Tupendane. Hii ni moma ya shie kuikala kintu kimoya. Hii ni moma ya kila kabila yote yenye kwa Mkongo ijichukue en charge. Kabila yote yenye kwa Mkongo ijue kama ile Kongo ni Kongo yake. Na ijue namna gani itajitosha mwa ile matatizo yenyewe iko nayo. Banduku yangu wa Kongomani, banduku yangu ya Est, makabila yote ya Est. Bahema, Balendu, Bashi, Bavira, Barega, Bafulero, Babembe, batu yote ya Est. Momando hii. Tuko na bezo ya kusema tufukuze occupation. Hii maswali mnanitumia, mimi nitawajibia leo. Swali ya kwanza, ndugu Kongo hata milele mbona unapotea, unakimbia komba, unaenda wapi? Mimi nasema siwezi kukimbia komba. Unajua mkomba ilifo kujiandaa. Ifo kujiandaa. Banduki yangu mimi ni kwanza kujiandaa. Na hivi nimerudia leo. Nitafanya video kila siku kuanzia siku ya leo mpaka siku ya le 17. Kwa sababu siku ya le 19 nitakuwa pamoja na mwe. Benye batabatika kuniona bataniona. Na benye batabatika basi ndo hii. Le 17 mimi niko mwavyo na kia kunyumba. Nitaaterire kunyumba kwetu. Sud Kivu. Na aterire ndo Fizi. Nile njela bandoko yangu. Nimojo. Swali ya pili. Ndugu Kongo hata milele Makenge njoo washokimbia Uganda na julikane kwenye anaenda, unatuambia kitu gani? Banduka yangu mwamu yui tena. Makenga anakimbia, anajiprepare. Hapo kimbia bali muacha aseme wende ujiprepare. Na hivi mnaelewa kwenye iko Makenga iko njoo Minembwe, ndo kwenye iko. Tuko na information yote. Makenga iko njoo Minembwe, beko na jiandaa njoo. Ndo maana mimi na lancer appel kabila yote ya Nord Kivu, Sud Kivu. Mukwe pre, bajene garçon. Mimi na balomba, kitu kama mimi nitabalomba siku ya leo. Muboykote kwanza mambo ya makanisa. Mimi nashikia ndugu mwana ananiambia Goma, Bukavu, Uvira inakuwa kila ukipita nyumba 5, 1 2 5 kanisa, 1 2 5 kanisa. Bandu kwangu mujo kipe kwanza na pei. Hakuna kie kujidi mungini ya batu kunyanganywa. Batoto ya Israeli bali upigana mpaka leo bako napigana juu ya kulongo yao. Shie je. Muboykote kwanza mambo ya makanisa.
Mufokase kwanza na mambo ya pei yenu. Ile ni mwingine yenu. Bandugu yangu Bahema, Balendu, bandugu yangu Bafulero, Bavira, Bashi. Mujiokipe kwanza na mambo ya pei yenu. Pei yenu iko en danger. Ba jeune garçon, hakuna mwenye atakombola ile mwingine kama si ba jeune garçon atukushimama. Il faut tushimame. Makabila yote il faut tushimame. Il faut tushimame bwima ba garçon. Tukubali kutetelea batoto yetu na mama yetu. Tukubali ba jeune garçon tufanye magrupu, kila kabila itoshe grupu yake. Tubare ile occupation. Tubare ile occupation. Makabila yote, msisikilize politicien hata umoya. Mulikuwa mnatipretende waseme Kamere sio wa kwenu, Kamere ni Rwandais. Tuko na Papa Mubake kule. Kwa nini msimsutenire Papa Mubake? Homme juste. Tutosema mara ngapi? Banduku yangu ba jeune garçon ngwani niwaambie kwanza verite moja, kwa sababu kudanganya sio mimi ipo niwaambie verite. Mimi kama sikwambia mwe verite. Maana mimi nitakuwa niko na hiyo baba nituma huko niko sawa vile Kamere mwingine. Mimi na yua ke Mungu alinituma huku eko na mission yenye alinituma nayo. Mungu alinituma nikeni niwaambie verite banduku yangu ya est. Tuko na kufa kila siku ni problemu ya shipeke. Shipeke tunayua malali iko sehemu. Shipeke ndio tunakaribisha ile mauaji mule ile Nord Kivu Sud Kivu. Il faut tuyue namna gani tutatosha ile malali mule Nord Kivu Sud Kivu. Tuko na occupation. Il faut tufanye nguvu yote tufukuze wale watu watoke mwingine yetu. Tubakie na amani. Ile ndio tutawaambia makanisa. Ngoko niwaambie verite. Huko bulako wetu huko. Siku ya samedi dimanche. Ukienda mkanisa 95% inakuwa ya bazee. Bajene abaingia kwa makanisa huku. Hiyo samedi dimanche ndio siku watu watengenezaka makuta. Ndio kama sikiatia overtime mtu banalipaka double huku bula. Siku ya samedi dimanche mtu analipaka double. Ukitumika hiyo siku wakulipa double. Sasa mwe ile siku ndio mwisho kamata makwaya maombi manini na nchi bado wanatuua kila siku. Mungu hata ushuka akia atupiganie apiganishe shie vita huko. Mungu alipatia shie peke akili na nguvu ya kupigana shie peke. Tulishaomba sana, alishotusikia, tulishaona. Ifosa tuanze kuaplike, tufanye action. Tuanze kuaplike, tufukuze occupation. Hili ndio kitu inabakia hivi. Kwa hivyo nitaomba hivi. Tuikale kimoya. Kila kabila ikamata responsibility ya kote yake hiyo peke. Na ile kabila yenyewe haitakamata responsibility. Tutaingilia na kuipika. Mimi namwambia hivi. Le 19 Desembre hakuna president mu Kongo. Hakuna kia serikali mu Kongo. Kila mtu ni president mu Kongo. Le 19 Desembre kila mtu ni president mu Kongo. Kwa kila kabila itake care, kila kabila ijae na sehemu yake. Tufukuze occupation. Kila mtu, uwe mama, uwe baba, kila mtu asimame. Ile siku ya 19 Desembre ni siku ya kila mtu kushimama. Pale kwenye huko leo hakuna cha president, leo hakuna cha gouvernement. Le gouvernement inaisha le 19 Desembre ndio mwisho. Kwa mimi naita ba jeune yote ya Sud Kivu, Nord Kivu, Manyema, Katanga yote. Ba jeune garçon tusimame, tufukuze occupation. Kila batu baikale fashi yabo, bakamate fashi yabo. Ile ndio kitu tutafanya le 19 Desembre. Mambo ya makanisa ile ya Goma, Bukavu, Uvira, makanisa ile. Tuko na besoin ya bajene garçon mubaache libre, mubahubiri bien. Ba garçon, kama wanahubiri na Biblia ile ya kuvertire ya mweusi ni kwa sababu ya kuwafunga mwe maki. Mtafute Biblia. Mtafute Biblia ya kuvertire ya rouge. Biblia ni vita mwanzo mpaka mwisho. Ifo mupigane tugombole mwingine. Mutafute Biblia za kuvertire za rouge ndio zinasema ukweli. Kwa sababu hatutaikala kila siku sie. Mimi nawaambia hivi. Hakuna mtu atatoka fasi nyingine kwa kutusaidia sie ile mambo tuko mwayo. Mimi nishaogonga kila biro wanatuambia ni sie peke tujitoshe mwa ile problem. Hakuna mambo ya kusikiliza politicien yoyote ule. Ifo tupigane, tunyanganye mwingine yetu, tuikale mu etat de droit.
Il faut tufanye nguvu yote, tuungane, tufukuze occupation. Ile ndio message yangu ya leo. Ima message mnanitumia hii nitaifanyia kazi, nitakuwa nasoma moya mbili kila siku mimi nawapatia ma response. Nishawaambia Makenge eko ndo Minembwe. Aenda Minembwe na ndio bana jiarrange. Ile ndio ndani ya kwanza. Swala ya makanisa, muboikote kwanza makanisa. Mujokipe kwanza na mwingine. Mujokipe na mwingine. Banduku yangu ya no Kivu Sud Kivu, ba mama bafie barada yangu. Eba kaka yangu. Il faut tupigane tukombole tutoshe ile butuko mwayo. Mabunduki tutanyanganya hayo, tutainyanganya ile bale ba polisi batatuachia nayo. Tutanyanganya nao. Ile ndio message yangu ya leo. Nishiko sasa niko kimya bure, niko na nilikuwa nafanya banduku yangu. Asante sana, mupartager. Ingeta Francisco Pisque Bolingo ozo sana Congo vraiment nzambe akopesa yo akorepondre